All India Radio Chichanpur Twin Zing Lamda Google Minute Somni Ongin Tokitonin PAITE program Hunse Inazang Dingu. All India Radio Chichanpur FM megahertz dalekhat point le apan hongki puangkhia PAITE program ahi tu ni July ni som ni le khat kum sang ni le som ni SEPNAWNNI jingka lamda Google min som ni gin to kitonin tu ni adinga PAITE program hunse masa hon ahi Ngaihkhiakna te teng teng na vek un chibai le jingkal pha tu ni jingkal huna Lynda Biaklun le Lawmte apan Latualleng ingai dinga COVID-19 to kisai thupuan ngai na leng inei ding hi tunia ithupi ngai khading mi ha loten angai dam thei kewa ngai dam na tu mi hat te go nei a hi chin Mahatma Gandhi in anagian hi tuin Lynda Biaklun le Lawmte apan Mimbang Pianna Zougam chia Latualleng siam tang mai hon saku ingai ding Mimbang Pianna
toy na Ngaihkhiakna Lynda Biaklun le Lawmte apan Mimbang Pianna Zougam chila hi All India Radio Chanpur FM megahertz salekhat point le apan hongkipuang khia hi coronavirus COVID-19 apan kivending dan ponna ineding COVID-19 vei khate an maya pan theitup thei hilawa hi manin pilwang taka omding a hi mipi omkhom namun tia a hi theitana tel lo ding a hi alo theilawa pot hiak nang aom le midang te to kinai lo a om lo ding a hi a muktuam na leng zat gi ge ding a hi khutte sabon le tui zanga sop siang gi ge ding a hi tuilum do na Galkhua chi te chinda na nei ding a hi solkal in zui ding dana gen te thumang taka zui ding a hi healthcare frontline workers te tombol lo ding a hi dan ingai som ding healthcare frontline workers ichi te galma tonga pang nurse te le doctor te gen na hi amauten coronavirus to kisaya damlo te thei top swine en kolua si le hin kikala na semte a hi manun pata khoi isa o hi amaute imulit bol ke dingwa ikithwa pi jok ding o hi amaute to pang kho ma hiai nan na ido ding o hi tuin abana Zougama Zoumite chila Lynda Biaklun le Lawmte apan ma in ingai som ding
toy na Ngaihkhiakna Zougam Zoumite chila Lynda Biaklun le Lawmte apan ahi. Hello, mi piti kianga kizak sakna poimo thupwan novel coronavirus COVID-19 ma ni le midang kibending dan yaibang ahiding hiding te nakhut sabon le tuin sop siangi ge in alcohol based hand sanitizer le zatte ahi nakhut mit amo in siang ma le sop mun ahoi pen ahi khu hiam ha chia hiam hun chianga romol handkerchief ahi kele tissue paper a inak le kam humdi ahi tissue zat sa te nin boma pai pa di ahi khosik na khaksa khuan om le doctor ki en sak pa in nakam le nana tuamin mi pi ki khopna ahi thei tanin tello ahoi hi loading te khosik khu chi te anei le mi to ki ha nai lo ahoi namit na kam te khut silawin khoi ken mi pi laka chil siat lo ahoi yai bang kigin mo na na nei le district hospital zwanin ahi kele phone number 0385241166 helpline a le kan the hi All India Radio Chanpur FM megahertz salekhat point le apan hongki puang khia ahi Lynda Biaklun le Lawmte apan Latualleng Galkhua Donleng chila ingai zomding.
tu jingkala dinga Lynda Biaklun le Lawmte apan Latualleng Ngaihkhiakna hi tenga hita All India Radio Chanpur tu ni taglam danga le minute somthum PAITE program huna vi lalram din thari le Lawmte apan le vi khamkhan mung le Lawmte apan Latualleng ingai dinga chin khoma na pan nute poimo na le mo puak chi thupi janga thugian ngai na leng inei ding hi twin jingkalam daguk le minute som ligin to kitonin ihunu abeinon ta munchi a PAITE program ngai hetu te teng teng na vekun tu ni hun zatnuam